Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulima kan agtalna kayon, tairogi tayon ti sarsarita tayo anapaulwan. Titagtagainap ni Daniela. Maysa nga ubing ni Daniela ubing, akanayon amamantyaan ti kawas na. Iso akanayon da abagaan nga aywanan na dagiti kawas na, ngam awan latta ti pagbaliwan na. Iti maysa nga aldaw kat. Okay class, time is up. Pass your test papers. Aday, nalpas ko nga inansaran ti test paper ko. Submit nyo ka nun. Ipaskon ka ni teacher. Come on, kids. Submit your papers. It's time for your recess. Yes! Uy! Ani! Ani! Tumakder kan tag formation tayon. Uy, mabigla ang nga rin, Daniela. Idulin ko pa'y aday to'y ballpen kan papel ko. Okay, class. Stand up and form your line. Sige. Go out of the classroom silently. Yes, ma'am! Yes, ma'am! Ala ka, Daniela. Namantyaan man ang day ta blouse mo. Kanday tapaldam, nakarugrugi. Bayam! Nagsakit ka. Labaan to ni nanang. Kan, adda pa'y matdwa pares a uniform ko. Apay, saan nga agungot ni nanang mo? Agungat, Agungot-mat gayam. Apay nga rod, adi mo inanadan nga ita uniform mo. jakmat inggagara. Natinnagan itay manganak iti spaghetti. Kas kalaubing abasit. Adi na amo di mangan. Ni, kita mo. Puro orange di man siya day ta white a blouse mo. Di nakatawaan Anya nga iti aramidam. No makita ni nanang mo ta na may ang iti uniform mo. Agin inaya dakto asumrak ijay balay inton madamdama. Tapno di nakmakita. Agpakita ak tulangan. No nakapalas akon. Anya? Makita ng tumat lang inton labaan na. Aywan anya. Uray Uray agungat lata. Anak ko. Anya tinapasamak dita uniform mo. Na. Ay sus, puro mansyan. Namantyahan iti spaghetti, tatang. Ay, sigurado nga agungat ni nanang mo. Jakmat inggagara. Lah, umay kan taguray tan iti tricycle. Wala, tumusag ka na. Kaya pa iti pamasahe ta. Wen tatang. Partakak tiyaw mo nagkitsabalay. Tapno din makita ni nanang. Sumrak ako niti kwartok. At teka, agsukat ako. Dinong, ayan ti anak mo. Di mo namot asimrek itay dito'y balay. Ang mga nagdiretsyo niti kwarto na Ta nalabit adi na kayat amakitam ti uniform na apuro man siya. Ta sigurado apagungtam. Ay nalakay. Jak amun noan niya taramidak. Kanayon kumit abagbagaan. Nga annadan na ti uniform na. Tapno saan amamantyaan. Nang runakit puraw. Ala, ano sa mo na? Anya pa'y ngay. Mala, ingka nga rod ayabanan. Tamasapa tayo amang rabi iita. Anya daytoy a lugar. Apay anagado amurang. Kan. Nagangdod ti aglawlaw. Ha? Adda nang sutsot kanyak.
Sino nga taday, Jay? Apay nga dagsasao. Kat agmay may sa agmat ditoy. Siyak daytoy, ni Blosa, nga agsasao. Makasao ka? Ablusa? Wan, siyak ni Blossom. Tinak mailasin. Wen nga paiso. Si katay blusak. Kasano anak kadanonak ditoy? Pinagkatakadag iti soldado amurang kabayatan anak katurog ka. Anya? Blusa, mabalin ka di nga isurom kanyak ti dalan arumwar ditoy. Pasensya kan, taday tatidyak maramid. Ha? Apay? May iparit kada kami amurang, di mangisuro, iti pagroram ditoy. Kan adda ti murang agwardya, iti ridaw. Kasano agpay itan ang makaawid? Daniela, agrinkan, atay ni Buspalda. Nagmayat ti maturog. Itulog ko pa'y ti maturog. Ay, Obeng! Bumangon kan! Tayin kaglabay ti murang! Makaturturog agpay. Blosa! Isorom ti ayan dagiti kakadwa na nga Obeng! Analaing nga agmansya iti kawusda! Matungpal, Buspalda. Nabalugan ko nga aglablaba. Mabisi na kun. Alam, amon di tamat siya, karga amon, iti danay. Antay ta. Nakarga ako ni Tidanom daytoy batya. Alaam di kasaban apang laba. Tita abay, dagiti murang. Nagado daytoy lalabak. Pagtakam taglaba, na umay agronda dagiti soldado amurang. Nasakitan ti imak nga aggalgal-gal. Kan mabisinak pa yan. Masyanak kan ka. Nagkawan ni Maramita na istrikto ni Buspalda. Nagrigat gayam ti aglaba iti murang. Apuro naman tiyaan. Nasakit pa yung tisigat kong aglablaba. Kastoy siguro ti marikna ni Nanang. Tunggal aglaba iti nakamanmancha. Kan nakarugrugit abadok. Ay! Dagiti saan pa yan alpas nga aglaba? Kut saan pa'y amangal daw? Palpasan da pa'y tilalabaan da. Sakbay amanganda. Sige! Mabisi na kun. Nabanluga kun. Diyak kayatan ti aglaba. Palubusan na kun nga gawin. Saan na mabalin? Dahito'y ti maibagay a lugar para kada kayo nga ubeng. Analay nga agmansya. Kan mangrugit iti kawas na. Blusa! Saan pa'y amangal daw? Tasaan ko pa'y analpas to'y lalabaan? Wan nga ron, kaasi kamat Daniela. Blusa! Kayat ko taglibas. Amangan no, matiliw da ka, dagiti soldados amurang. Nga mailiwakon kada tatang kananang. Wala rin, Daniela. Nabayagan ati mo ito, nakikita. Diyak kayat dito ang lugar. Inal daw ang paglabaanak ni Buspalda. Blusa, isurum ko man no ayan ti dalan arumar ditoy. Taglibasak. Sige, isurong. Tirwangan, arumwaran ditoy. Tamasyanak kan ka. Ang kayat ko kuma. Nga oray dagiti kakadwak nga ubing. Kat kadwak nga aglibas.
Sige, planuan tayo. Nukasanukay nga aglibas. Kakadwak nga ubing. Kayat yung ka dito aglibas. Wen, kayat me. Aglibas tayo. Anya tara may doon tayo. Tatlo makalibas tayo. Naingat ti panagwardya dagiti soldado amurang. Uy nga rod. Baka matilo na tayo ni Boss Palda. Di kay madanagan. Tatulungan da tayo ni Blusa. Ubing, bartakan nyo ti magna. Taasitin tayo ni Dirina. Saan kay anatagari? Ang mga namakadlaw dagiti murang asoldado. Dagiti ubing. Saan nyo nga itulog ang makalibas da? Tamaton kayo na! Saan kayo kalubusan na makalibas na? Tumaray tayon! At dadali ko malikudan tayo! Ang partakan nyo! Asinag tayo ni Tiridaw! Partakan nyo! Partakan nyo! Oy, Daniela, anak ko! Daniela! Daniela! Tagtagainap ka. Hala. Ikaw uminom iti danom. Okay ka lang, anak ko? Ala, umangas ka itinaunag anak ko. Tapno mabang-aran ka. Ay, unay kalakit din ay anak ko. Umay ka man tarakupon ka. Okay akon, tatang, nanang. Nanang! Adda kaming ka ni tatang. Adda kayo matngang paiso nanak ko. I love you, nanang. I love you too, anak. Wow! Nalinis ti uniform mo itaas mang pata, anak ko. Very good. Uy, nanang. Tapno saan kayo amarigatan nga aglaba? Ay na, agyaman na kanak ko. Ala, nasayat mo't ta nakasursuro ka ang mga iwan iti kawas mo, anak. Tapno saan na kanton nga ungtan ni nanang mo? Titag tagainap ni Daniela ubing tinagbalin nga adal ken kuana. Iti kasta ket masursuro na ti mga iwan iti uniform na wenno kawas na. Iti kasta ket saanen amarigatan pay ti inana nga aglaba. Bueno, ubing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Maya B. Santos. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor?
Ken saan kayo nga agal-ala, iti saan nyo ako kwa. Alaubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.